Breaking news. Di Lausanne long ihung motor hiring tangra kacing ko ajok adim longat inu da pran kita. Tosi Bokatan Police Station ka parlon National Highway 39 na to bar pi di Lausanne long. Han kiro yuto hir kang tangra kacing ko ajok adim long mat inu da pran kita. Beta kilong do na tengke ada bapor malom. Yang prin apor malom ihum bok kathang a motor number NL 07AA0555 Han Kiroi mate trailer untuk Mirapani pet di Mapura natu ke bang bomohut men ke kang ne tera jok di Lausanne RCC dolong ke patong tera jok a motor hiring tangra kacengkoi la sohut ke patong ahir kang tangra pena jok gari kete warabang pu ade malong mat Rajendra Mohanto aprantam jilu pusi birta redulong. Breaking news di Lausanne along a motor hiring tangra kacengkoi jok adim long mat inu da pran kita. Sansi Bokatan Police Station ka palu National Highway 39 itu war pi di Lausanne along Han kiro itu akhir kan tangra pen kacing ko ajok adim long mat inu da pran kita. Beta kilong do tengke ada bapor te angpil pindah pol malong bok kathang a motor number NL 07AA0555 Han kiro mate trailer uto Mirapani pen di Mapura nat ke bang bom unahut men ke kaune te jajok RCC dolong patong dera jok si akhir tangra motor kacing koi na bangso patong der pen akhir kan tangra kajok adim long mat Rajendra Mohanto aprantam jilu pusi birta redulong. Bokatan Penirai Rompi News 24 Katbiang Long.